Allah se ne ustručava da za primjer navede bilo šta, komarca pa nešto iznad njega. Oni koji vjeruju, ta oni znaju da je to istina od Gospodara njihova, a oni koji ne vjeruju, govore: šta to Allah hoće sa ovim primjerom? Time on mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje. Ali u zabludi ostavlja samo velike griješnike, koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava i prave nered na zemlji, oni će nastradati. Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao? On će zatim učiniti i da pomrete i poslije će vas oživiti, a onda ćete se njemu vratiti. On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio, zatim je svoju volju prema nebu usmjerio i kao 7 nebesa ga uredio. On sve zna. A kada Gospodar tvoj reče melekima: ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše: zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo. On reče: ja znam ono što vi ne znate. I pouči on Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvaljen neka si, rekoše oni, mi znamo samo ono o čemu si nas ti poučio. Ti si sveznajući i mudri. O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kad im on kaza nazive njihove, Allah reče: zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete? A kada rekosmo melekima: poklonite se Ademu, oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede. On se uzoholi i posta nevjernik. Mi rekosmo: silazite iz njega svi. Od mene će vam uputstvo dolaziti i oni koji uputstvo moje budu slijedili, ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati. A onima koji ne budu vjerovali i knjige naše budu poricali, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i ispunite zavjet koji ste mi dali. Ispunit ću i ja svoj koji sam vam dao i samo se mene bojte. Vjerujte u ono što objavljujem, čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate, i ne budete prvi koji u to neće vjerovati. I ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi i samo se mene bojte. I istinu s neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajte. Molitvu obavljajte i zekijat dajte i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte. Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate vi koji knjigu učite? Zar se opametiti nećete? Pomozite sebi strpljenjem i molitvom,
a to je zaista teško osim poslušnima koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. I bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći. I kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili, mušku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali. A to vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg. I kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude na oči vaše potopili, i kada smo Musa u 40 noći obećanje ispunjavali, vi ste u njegovu odsustvu sami sebi čineći nepravdu tele obožavati počeli. Zatim smo vam i poslije toga oprostili da biste zahvalni bili. I kada smo Musa u knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli, i kada je Musa rekao narodu svome: O narode moji, prihvativši tele, vi ste samo sebi nepravdu učinili. Zato se stvoritelju svome pokajte i jedni druge poubijajte. To je bolje za vas kod stvoritelja vašeg. On će vam oprostiti. On prima pokajanje i on je milostiv. I kada ste uglas rekli: O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo, munja vas je ošinula, vidjeli ste. Zatim smo vas poslije smrti vaše oživili da biste zahvalni bili. I mi smo vam od oblaka hladovinu načinili i manu i prepelice vam slali. Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo. A oni nama nisu naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli. I kada smo rekli: uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapiju podignutih glava uđite i recite: oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više. Onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena i mi smo na one koji su bili nepravedni s neba kaznu spustili zato što nisu poslušali.